Hai bos, pagi-pagi 1 biji Viewfire 2015 convert 2018. Nombor plate angkat keluar. Siap depan Montolisa skirt. Pagi-pagi sudah datang customer. Kasih tengok chrome. Kun nampak sampai tangan. Kun macam cermin. Halus kah? Halus ah. Front skirt chrome. Sebab ada bos tanya saya chrome halus kah bos? Sebab harga murah tapi chrome cantik kah? Saya angkat dekat-dekat kasih bos tengok lah. Macam cermin lah, macam cermin. Boleh nampak sampai tangan, handphone. Viewfire 2015 convert 2018 face tip plug and play, PP material, original material, plug and play. Lampu tak payah tukar, pakai balik. Thank you boss, thank you boss.